Mimando ang hepe sa Cebu City Police Office nga ipaubos sa ikaduhang eksaminasyon ang patayng lawas sa 27 anyos nga sales lady nga si Charina relativo kung kini wala gyud ba panamastamasi sa wala pa gipatay. Kini human nga nagnegatibo sa pagpanglugos ang resulta sa autopsy sa patayng lawas sa biktima. Apan, nasayran nga expired na ang test kit nga nagamit sa crime lab. Mismong si Cebu City Police Office Acting Director Police Colonel Antonieto Cañete ang mikumpirmar ni ini atol sa Open Line News Media Forum. Yesterday, the doctor who conducted the examination called me. Sabi, sir, was of this moment negative yung result, but sad to say, sir, we have to reconduct the examination because the testing kit is already expired na pala. So there will be a new testing kit to be used in the conduct of examination. That will be the final result, ma'am. Sa pakighinabi ni Cañete sa suspect kagahapon Agosto 5, niangkon ang suspect nga si 𝗵𝗏 sa krimen. Apan miklaro nga wala niya lugusa si relativo. Miangkon sab ang suspect nga napatay niya ang biktima pinaagi sa pagtuok ni ini ug niangkon sab siya nga sunugon ang biktima aron matabunan ang krimen. I talk with the witness, the suspect, no, and the witnesses also, and speak him heart by heart. Did you do it? Then he has some reservation. Sir, what will be the penalty? I told him, apprise him of what will be the consequence. So he admitted to me. That is why there will be no recantation of his statement. Nagkanayon si Cañete nga gawas sa kaso nga illegal possession of firearms, ila na usab nga napasaka ang kasong murder ug arson batok sa suspect. Mipasalig si Cañete nga lig-on ang kaso batok ni 𝗀𝗏 pinaagi sa mga ebidensya ug sa affidavit nga nakuha gikan sa suspect. His mom, immediately after we presented the suspect, they immediately filed the case, no, to the prosecutor's office for a crime of murder and arson, and also for the crime of violation of Republic Act 10591. Filing airtight of presenting the evidence, the execution of affidavit, and one thing to do is that I had to closely monitor this, no. Kini si Elaiza Penaranda alang sa 𝗏𝗏 TV, Cebu.